कोणाची काडू फुडी कोणाचेर मारू गोडी कोण सांगता काजवो दोयान पयलोलो हे घडलेले इगोर्जेन हे पयले सोगले पोरजेन मी चलताना हो काज घडलोलो मिसाचो चलतालो सांग सोगलो लोक आसलोलो शान आनी भितर एकल्याच मोबायल वाजलोलो मोबायल बंद ताणें दवरूंक ना कोणाची परवा करूंक ना मोबायल कानाक लावन तो भायर येयलोलो शर्मा आयकून बायबल वाचून सोगोट आमी जाणा जेजून आमच्या पासत कितले सोंसले साखरी पीस 15 मिनट्यो पासून फोनाचेर तो उलयतालो तितल्या म्हणसर काबार जाले मी एकाच म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलेले नव्या वर्साक इगोर्जेन भायर हांव उरलोलो ते दीस निमणे बेसांव पासून मनशांनी घेवूंक नासलेले कसलो जायत रे तूं क्रिस्तांव मनीस dorman भितर सोताड मसीतान पापायें धुवन तें नोमाज पडटा तशेंच हिंदू धर्मान भितर सोताड मंदिरान पांयाची वाणू काडून भायर दवरता तशेंच क्रिस्तांव धर्मान भितर सोताड इगोर्जान आजवेद लावन आमी कुरीस काडटा मोदें आसता पवित्र आल्तार लोक जाताना आसार पासार तेमी मोडून देवाक नोमान कोत्ता थोडी जाणां तोंडान आपल्या चिमगम चावडायतात थोडी कुच कुच करून इगोर्जेन मिरयतात थोडी मोबायल आपलो वायब्रेशनाचेर दवरतात तकली सोकला घालून उलयतात थोडी क्रिसमस न्यू इयराच्या दासाक म्हणून वेतात भायल्या भायर मिसाक येवन इगोर्जेन जेम येतात अशें करून दुसरे जातीक आमी कितें शिकयतात आमचो धर्म आमी सोगला उडयतात म्हूण काजाराक प्राण नव्या वर्साक घालतलो म्हूण एक सूट शिवलेले पयलें घातलें काजाराक उपरांत नव्या वर्साक दुसरे पाटी सूट आंगार चडयले इगोर्जेन मेवलो लुगार हांव बसलो एका बांकार त्या बांकाक चिमगम चिटकायलेले चिटकोलें तें सुटाक सूट उपकारोना कित्याक आतां आलमारीन आसा भितर मारलेले सोगले धर्माचे घडून दवरलेले आसा कायदे पूण हांवें तुवें कातरूंक पावना ते कायद्याचें दोर बायली जात पासून आमच्या इगोर्जांनी पळय येतात जेजू क्रिस्ताचें आयकोंक उतर महात्मा गांधी पासून जेजूच्या पावलान चलतालो जेजू भाशेन नेसतालो इमाजीचेर मारून नदर तुजो मोबायल इगोर्जेन बंदूर फकत एक उजवर कित्याक तें जावन आसा